Clear to the Zibai Ule, PCLS Yam Tarikania, Tunhnai Chanchin, Ogasi Somthum Pakatle, September Niko Inkara, Kaushan Bonnet Chanchin, Longai Kang O. Foundation for Drug-Free Mizoram Shwai Tu Ten, Headquarters Shwai Tu Te Ankom. September ni khat sang hi somni pathum zir top ni khan Foundation for Drug-Free Mizoram Shwai Tu mi som te chuan BCM Headquarters Office lo in General Secretary Church Lalai Reverend Arlal Nunzira AGS Service le Department Shwai Tu ten Laudong Songin Headquarters Office Committee Room a income ho na an nei Kaushan Shwai Tu te na income ho na hian lunglei lama FDFM branch din ve a chalom ni ti te Kaushan ten an mamu anga awareness ne le zirtir tu tur po achul anga antir thei thu te FDFM member le Shwai Tu a te Kaushan mi le sarwat tamachat thu te an soi hawa Kaushan Shwai Tu te hian an rong bol na an phur pui thu soin thuron sang sang te pe in income ho na hun hi an mangani Foundation for Drug-Free Mizoram hi kumsang ni som pakwa adinania member zariat somriat pakhat ommekin an pola tel tur hian life member tan cheng zanga le patron member cheng sang khat pe in zom theiani an pol thil tumber drugs lama la in nam hnoi lo no pangzinga zirtir na pe kania an malak na achang hian no pangsing khat sang ni zetin drugs tilo tura intiam na an nei to ani Kaushan upe exam tluang taka nei ani September ni khat sang hi somni pathum zir top ni khan Mizoram Baptist Kaushan chuan Kaushan upe exam abwat saya Pastor Bial Somruk Pahni achangin Kaushan upathan tharmi zani som pachari exam to report ania sha thei china mi pathum ten exam nei theilovin mi zani som pali in kumin hian Kaushan upa exam an nei ani Aizol area BKHP ten Baptist Center Folklena natlang an nei August ni somthum pakhat ni nga ni khan Aizol area BKHP Coordination Committee malak na in Aizol khopui huam chunga Pastor Bial BKHP de chuan Baptist Center Folklena natlang an neya Pastor Bial sang changin BKHP members zalit chuang zetan natlang ani BKHP te hian natho na mun ma chin fel na le bungro man to lo te seng hoi na thokin mun nok te an thian fai ani BKHP ti Aizol area BMP Shwai Tu te le BMP member Chen Khatin Joy Omin chun thingpui le so chiaran buat sai sakani GKP Pangzol Pastor Bial le Republic Vengthang Pastor Bial ten thisenan pe September ni sang hi som ni pathum inrin ni khan GKP Pangzol Pastor Bial de chuan MGKP Blood Donation Calendar zul zoin BCM Ramrikon Kaushan Hola thisen unit somli panga an pe a thisen hi Christian Hospital ser kon blood bank athok tu ten amuna kal chilin an la ani thisen petu te hi mi pa somli le mei chhia panga an nia Thisen petu te zinga hian GKP member ba ka SAY le PYD member pathum an tel bokani Hemini vek hian Aizol area GKP Coordination Committee bultumin GKP Republic Vengthang Pastor Bial po in BCM ITI Veng Kaushan Hola Blood Donation Camp nein thisen unit za pasari an peya thisen petu te himi pa som sari pakwa le meichia som ni pariat an ni thisen hi civil hospital Aizol blood bank thok tu ten an la ani MGKP malak na rui hlo that lo zia in zirtir na nei chu chunzom zelani Mizoram Chalai Christian Paul ro rel sang ni somni pathumina rel rui hlo that lo zia in zirtir na nei ni se tia rel chubo zuin subcommittee dinania subcommittee ro man na in Pastor Bial GKP le unit changshanga te malak na nei chho mek zelania September ni thum pathian ni khan bia le unit changshanga hetiang hian hunan mang GKP Chan Mari Unit Aizol te chuan pathian ni chon fellowship a rihlo thatlo zia in zirtir na hun hi an neya tlangwal mal somdong liana BCM Shalom ne na changin zirtir na ngai thla kania member somli pasari tel thein soi ho na nei chunzomani bok Venglai unit lunglei chuan zirtir tu atan rongbol tu tilal hlimpui le tlangwal kelarin sang ate mangin rihlo thatlo zia in zirtir na hi an nei GKP Bongkon Unit Aizol po in Dr. Lucille Aldin Feliralte CCRAS Department of Ayush New Delhi zirtir tu mangin rihlo thatlo zia in zirtir na hi an neya GKP member som nga he huna hian an tel GKP lungleng unit na thial po in hemi hun veka hian rihlo thatlo zia in zirtir na hinein zirtir tu a PR lalramdin moye deep CPO na thialan mang GKP Electric Unit Aizol in Tlangwal Vanal Ruata an Bial GKP Secretary Resource Person atan mangin rihlo thatlo zia in zirtir na an nei bok
GKP Gilgal Unit Theira te chuan tlangwalal biak ni achak chuak research person a mangin rihlo thatlo zia inzir tir na hi an nei bokani GKP Hawlong Pastor Bialin Unit Pathum Zel in Kopin Joint Fellowship an nei GKP Hawlong Pastor Bial malak na in September ni thum pathian ni chonu khan bial chung unit te mun thoma in chenin joint fellowship an nei Chengpui unit na chang zo tuitlang unit le lam chuam thum unit te infinin BCM biak in chengpuya joint fellowship hi an manga GKP members somkwa zet an kala muntlang unit South Phaileng unit le Hawlong unit te infinin BCM biak in muntlanga hunan manga members at chuangan tel New Hawlong unit Bethel unit le Mausen unit infinten BCM biak in New Hawlonga hunan mangthunga members somsari velan tel thei bokani GKP Hawlong Pastor Bial chunga hian unit pakwa omin members asari somnga an omeka unit pathum zel in kopin he hun hi manani Venglun kaushan KNP shwai te training nei ani September ni thum pathian ni khan PME lal nun pui KNP trainer zirtir tu mangin KNP Venglun unit lungleya KNP shwai tu te pualin training nei ani ya Training baka hian pathian ni jingkar KNP in khoma hun mangin pathian chi ti thupui mangin thucha atsoya chunudar khatle achanveya KNP in khoma hun mangle in thucha atsoya laidar thuma KNP shwai tu te pualin shwai te training nei puin KNP shwai tu te ankal chaleya training lok takinan mangani Assembly target April changa August cheng noi za somriat pathum chuanga khumani Finance Department in kumkalai sanghi somni pathuma changa sanghi somni pali assembly target lu dana tarlan danin April changa August sanghi somni pathum thanga chunga ta na pastor bial shang target chun lu le missionary support changin chengnoi sang thum zaruk somni pali point pakwa pani mu in na dong to a thanga chunga ta na target mu tura be sei he chengnoi sang thum zali somli point pali pakwa ania thanga April achanga August sanghi somni pathum chunga ta na target khum na hi chengnoi za somriat pathum point pali pathum mani kumkalai sanghi somni pathum achanga sanghi somni pali ata na assembly target le missionary support achanga mu tura be sei zat hi chengnoi sangriat zanhi somnga pasari point pakhat pariat ania target lu to zat he zazela somli pathum point pakwa bial ni in April sanghi somni pali thleng thariat la oma target lin tura lama bak he chengnoi sangli zaruk somthum pani point pani panga ni in zazela somnga paruk point pakhat bial ani Beirwal thaman meka thuzir meka niya karli ajingin camping le crusade in chunzomani ang September ni khata changa ni som chungin Beirwal thuzir lalpa lokal le nati zirme kaneya September ni som pathiani zana thuzir zirlai hnung berzirin amor bo kani anga September ni som pakhata chang hian Beirwal chunzomna kaushan shanga ni zuyani ang Kansha thei china crusade le camping nei turin BCM recognized evangelistic team somni parokte chu kaushan shanga an fe chhuwa kanga Evangelist te baka hian bial to pastor le bial nei lo headquarters a ho tu te le pastor pensioner te upale chalai pathian mi man tak tak te po kaushan engemo za tin an roi do na ni hetimin tharau lama in twai tharna hun nan mang Highland Technical Institute Mizoram hetim chuan September ni roka changa niriat sanghi somni pathum khan upa F Laldin liana seniors friend team speaker mangin zirlai tele thoktu te pathian thole tharau lama in twai tharna hun spiritual nurturing program SNP college auditorium hetim komzola an manga pathian thu cha ngai thakna hun manani ba ka tharau lam hason theina atana pui thei tu tur thu pui soi ho na hun te manani ya pathian fakazai ho na le counseling class te po nei ani heti ma hian zirlai zathum somriat pahni le zirtir tu le thok tudang somnga pasari an ommeka kumtin in hetianga tharau lam in twai tharna hun hi an mang chen ani Baptist Higher Secondary School serkon in thesen unit som ni parokan pe September ni nga sanghi somni pathum ni lai ni khan academic session kalaya achum ni na atan NSS unit Baptist Higher Secondary School serkon ti chuan Christian Hospital a damlo mamo apiang te man turin thesen unit somni parukan pe thesen pe tu te himi pa somni pakhat le mechia panga anni Christian Hospital serkon blood bank thok tu ten skula kalchilin thesen hi anla ani BHSS serkon NSS unit hian kumtin in achul angin voluntary blood donation camp hi an nei china
June thla khan amamo apiang timhan turin Christian Hospital share kon blood bank ka thisen hi an lo peto bokani Ramthim rongbona Chanchin lo ngai thang u MP and MH field September ni thum sang hi somni pathum pathiani khan ringthar som le atuk tho channia ringthar paruk anvain ringthar som paruk an neya baptisma chantir ngalan neya baptisma la changrwal lote naw hlan nei ngalani bok Arakan field September ni thum pathiani khan new an kaushana ringthar panga nein lomlo an neya tihan Arakan field ta kumin sang hi somni pathuma ringthar mi somnga pasari an om to ani Bengal field September ni thum pathiani khan birpara area a ringthar pathum man ne September ni nga le nuruk khan field committee ne ya ne ya hemiden chen hian missionary tele an chung tikal khom in pol ho na mission compound birpara a ne nga la ne ya lim takin hun manani Arunachal East field August ni somthum pakhada changa September ni chung khan adi baptist union chalai pol salvation camping pasigata ne ne ya Campers zanhi pathuman lota field director le Reverend Luke Taying executive secretary te chu speaker an mang camping a hian pusi zai than moya missionary in chalai te hna rongbol na atana music poimo na azir tir bok September ni li le ninga khan field headquarters pasigata field committee meeting ne yani Chipura field September ni thum pathiani mang khan Udaipur Baptist Association shwai tu mi panga tele missionary pathum de chu BCM Sunday School kalphung le din munzir chiang turin BCM Ramhlun South Aizola an fe chuaka an cham chung hian BCM Sunday School akalpui dan le in enkol dan te zirin hunan mangani an kalna le thlenna chen saute hi BCM Ramhlun South kaushanin an tumsak vekani September ni sari ni ngani khan Chipura Field Committee Field Director Quarters Agartala a neya Committee a hian field mhalak natur sang tirela ni ba ka budget draw man na ti clear hawaniya Regional Committee a thlen tura pomani Arunachal West field September ni riata changani som manghian thoktu de pualin huto English School near Julie ar retreat nei me kaneya Speaker tan Field Director Reverend Aibula Fanai le Reverend Arlal Thanmoya AGS Mission mananni Bhutan field September ni khan arammi thoktu de pualin Samse area month limit neya field director in amanpui hemini hian baptisma channa hun mananiya mi panga in baptisma an chang September ni thum khan field director loina a baptisma mi pakhatin chang boka ti hian kumin chungin Bhutan field ta mi som pariat baptisma chang an nei to ani Arunachal Far East AGS Mission Reverend Dr. Arlal Thanmoyan field atlo a September ni nga khan Wancho Baptist Church Association ne na tho dun na thuthlung an ziak Wancho kaushan ti hi Longding district Longding a omania BCM 10 kan tho pui thar ber turan nia kumnga chunga ta na tho dun na thuthlung hi zia ani AGS Mission hian September ni rukhan kan tho pui dibang lo hit nam sai Baptist Christian Association shwai tu tele thoktu te ne na inkom na anei puya Mount Carmel Mission School roing BCM kutahlan na thuthlung an ziak fil ngal bok AGS Regional Director Reverend PC Lalnunziran a choi omani September ni riata chungin DLNBCA chalai pol te polin salvation camping dambuk kaushana an nei me tun kar top le kar le lama kaushan program poimo te hilo ngai thang o September ni som pakhata changa ni som pali chunga Jakarta khopui Indonesia a Asia Pacific Baptist Women's Union ABWW wi umkhom pui mangturin MBKHP shwai tu tele BKHP members som ni ankal Reverend Dr. Lazarliana, Director, Communications Department chu kumsang hi som hi pali calendar le diary boy pui turin September ni som pakhat tho chan ni hian nung le chwa chanin Kolkata a akalang Kolkata a hian ni cha min printing press a achu le poimo a en puyanga print tur order te ti felani nuwa aron ho san leang Manager Audiovisual Production Silal Matswana le Production Assistant Eflal Ramoy de chu Mission Field Assam West Bengal Sikkim le Bhutan te Jubilee Manpui tur le Mission Field Bichiana program siam turin September ni som panhia lunglean chwa sananga September thato pa an lo let leang Narwak dil the kan han puanga nge Pastor Narwak Baptist Church of Mizoram Nwaya thok turin pastor na panga arwaka
deal na hi October ni somni sang hi somni pathum thleng thelu theiania application form hi headquarters office serkon executive secretary office aizole longtlaya tehlak theiania BCM website atangin download theiani bok chichiang du tan BCM website ta en theiani khati zong khatu nai Chanchin August ni somthum pakhat le September ni ko inkara kauchan rongbona Chanchin kan ngai thla ka kan clear ho thei de chu ni